Tara whalapa maro le soifua si mai le whafonga I talafoa le video Samoa. Momo atu I le taua I Iran, o le onoa I le nei o vaiaso le taua ma ua toe whaia fo I Trump nisi o whaamatua nga ia Iran, e whapea ono whaatama ia a toa le atunu I se pō se tasi, ma ua iei se fuafuanga a Amerika mo ala lau papa uma ma no fuanga o malosianga po power plants I le atunu, e ono whaatama ia uma I le vairuanga o le pō a tai au. Pai mai le CNN o le anga I o whainga I no fuanga o loo au mawaitanga talau tele, e ono wha mawina o se sori ngā tūla pono o taua. O lea fwoi wato e whaatula ngā to e Trump se teimi whaatapura a ia Iran, e te tawana to e te tala I le Strait of Hormuz. E se mai la I ana whaamatau ia pe o na ripotia le CNN, o whaero fwoi o loo whaatala noa Amerika ma Iran, mo sei ungo le taua. O le te minei wa sauni Israel we o so whainisi o no fuanga wa taula I ia lata wa swainga I te tonu lava o Iran o loo whaawo pea. Sa te ena Iran se fuafuanga e whaamutai mo le whasapuru li maso whetawinga sa tu ina atu lea fuafuanga e whaatulanga nei mata upo e se fulu e manana o e whai mai a Iran e au whieire whaatulanga o se whainga mo le whaunga ina o saunga le mua le Strait of Hormuz, a mai se rewe se o sa watu uina I ro lato o tunu. Ta ua Trump o lea fuafuanga o se stepu taua ai re tele. O whaeroa I isi ripote le CNN, wa whaini whaatara noa ngai le vau Oman ma Iran e whaatatau I le Strait of Hormuz, a lo whaatu ma wina perfeso o ta ingai le vau Washington ma Tehran e peo na ngā ruene iai Pakistan ma Kupito. O whaamata wana Iran o le au lato was whaia le ofisa o le AI I le United Arab Emirates, ai wa whaamata wana fwoi le taitai au o Iran o le a mātala whaitoto o se oli pe a whaie whaavo pe le si o whaaleanga ina o le si o manga po le infrastructure o Iran. I Haiti, a wanga I ane le vai ngā au whawa malo I tonu o Haiti, vai ngā au malo au whaatasi, o li patia mai e ono whea ngai ia fita ma leo whawa malo, ma le whaitau se lau o tamaiti, wa iei tu tonu o kengi. Ta ua le CNN pe a ma le 5% o vai ngā au le atunu o tamaiti, I le rua wherua wha pe a ma le tolu se lau ma le rua tamaiti na wha o ngā I kengi, ma o le vai ngā au whawa malo o whaia I le whaatangana mai lalo a malo au whaatasi, ia mauai se whesosoani mō leo ma vai ngā au le atunu. O nisi ripoti o whaatara noa I le CNN se tamaiti na o se fulu tasi tau sanga, ma leise mea no whai, na o fwoi iei tau mawha I isi, ina ia aua iei I vai ngā au. Whai noa I se whamtalanga mai le UNICEF, o lo talo ia avele tau nu ato le vai ngā au whawa malo lea, ma alai ave sea mai iei tamaiti mai tau au tau a kengi, o lo iei nei te tono Haiti. I Australia, o lo vaia le solo ane o lo whaanga ma wha mai senga mo le tamaitai Australia o le flight attendant na maliu se wha labrawe tau ta avale I Fiji, a o whamana tuai le lua se furuwalu o na tau sanga. Pai roa le 9 News o le tamaitai whainga ruenga le Virgin Australia, Lucinda Evans, na afiera na soifua na wala vea I se taxi na la vea I se isi ta avale, ma tifa e se aida ta avale mai lea la tele. Pai mai le whamtaranga si o na uso le Instagram, o le soifua o se tamaitai wa madiu na papai atu I tangata uma sa masani ai. Mo whaeroa o toe sauninga o Lucinda, o le awhaia I Cindy le asonga fua mua, ma wa iei se GoFundMe page o whaia, e sa iri whesoson iei mō si o na ainga. I New Zealand, ua whaamatu ane nei se whaalinga e whaatatau le sua vai mo le whaetua au kilani, ina ua mai ase suenga sa whaia ma mawai le si ama le E. coli. Mai o lea whaalinga e mōni vaenga e pe o Hillsborough, Mount Roscoe, Royal Oak, ma Three Kings. Pe ama le fitu afe 5 sa lau ainga o lo o awhia I lea whaalinga, ia whaapuna le sua vai au le itau mawhaina. Pautuaina le whaongai no whangu vai whaatau mai whale uloa, ma lo talia nei seisi talalata mai I se teimi o le so. Whai mai le Radio New Zealand o le whaalinga o lo ta ua ia whaapuna pēr le sua vai paipa, pa to a whaonga ai se ibanga na ua iei seisi whaalinga. O iei tane vai wa tuuina I Duke Street, ma Three Kings, ma Hillsborough, e whesoson iei mo ia whaetu, a o whaawau pēo na mata I tūre whaale tonu, ma whaia suesu enga. Ma le tara muri mai Fiti, whai mai e tele a wala wa whaaleanga ina ma whainga tau na ui e Fiti,
Mafua mai winga lo wa le tau ma le mamafo timunga mai le wha o vaianu. O lapta ia leo tangata o le atunu ia alofia no whangalolo waia mai ia wha e tete. O ata tapu e ane tangata ma wha i roi runga o penga ta wha i langi wai loai, a afianga o le sio manga mai le wha, e ui e leo ta ua o le a afia tonu wai fiti. O le whaamtaranga mai le wha ai tau o wha i loai o le a wha asore na maralosi matangi o le a wha lea, i le tele o vaenga o le atunu o e ui mai ai, ma le ai ai fo i mato wha tau. Pai lo whaere wha ai tau o lato maua fo i ripoti o lo longa wha fua se i wa fiai nisi vaenga ma u fua iei pele a whale o vaianu i lona awala o lo o alua nei i le tu i saute i sasae o le tunu. Lo o tapunia le tele o a onga wha pia fo i ma le whale au ngai no nisi o whai ngā malanga. O whautoina tangata ia alofia no whanga o vaitafe wha pia fo i ma le sami ma ia wha sao le sua vaitau mawhai na ia a fia tele le tunu ia a fianga o le a wha. O le isi a wha o lo o liputia mai o lo iei fo i le Pasifika i le teminei e wha ingoina o le a wha o maila. Tala ia le video sa momo le nei aso, soifua. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 valu, o valu se lau, lua, 5 valu. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Samoa le nu'u o te nofo ai Pe whaapewhea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe whaapewhea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai
paolo Lona sami la pe asulungia ele masina Befa apefea Nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se mamori atu ai Oh, alo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matangi E mamori atu ai Oh, alo fai na Samoa matalasi Matsamofie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma folinga e filanua I Pe faa pe fea, na ngalo atu olo wingoa Samoa, ole penina, ole vasa loloa Sematani e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa patalasi Angi mai sematani e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa patalasi Angi mai sematani e momori atu ai Oh, alo fai na Samoa matalasi Angi mai sematani e momori atu ai Oh, alo fai na Samoa matalasi Pungisa faapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa isono Wale tawa ilona loto Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua au mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la sano Wa file mulo na masam no sano Se ia lo famai Olo uola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina
Ia, talofa lava le paia maualunga o le whaafonga tāpuai e maise fo i o le sila mai moa Samoa mai tawhai fio le lalulangi i le nei fo i a solua o le asofitu le nei o le masina o a perila lua fe lua sfulma le lima o lea ua se fulma le lima e minute ua te ai i le tu la e fa pe a fai sa o le wati le tonu i ia, malo le soifu manuia, malo fo i le langi matafi, malo le pale, malo fo i le tau hata i tiute ma Faiva alo Filiba, sa auto ngā pāti ai na ua ngā e le la i le tae au, ala usu Samoa, ma ala seu, tiute ma Faiva alo Filiba, e ma sani ua tatofi iai. Ia, malo a fua i lau ua maua, whaafitai le lofa ma le anga le lei, tātou sula ma sufi le anga le lei, le lofa muli pea o Samoa, o le tua ia Samoa. Ia, ona e le tau i masui lo tātou tapa au i le langi. Na o le mea le tangata e tau i masui. O le mea le na, o le mea, o le tiu te maa o i ale na patino i le atua. Au i o lea whaftai. I le lao wa tātou toi wheloa i e fo i lumba o le nu, ua le o tua o le nu. Wheloa i fo i le anga le lei o le atua. Ia ai le ngata i le nā. Tō tele nisi o lo o mawhatia. I le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. Ina ua langona fo i le leo i rama i le wala au o le atua. Ta wala i le maliu ma le oti. Ia, o le fina ngalo fai tō tasi le nā o le atua. Ia, o na Faiva fo i nā. E le eise te ngata e tū ma te te e pēa o mai le wala au le atua. Ai tātou te whātua tua. I au wala ua uma ona i a whaia. O le ata le nā o le whaalotanga mō i tātou uma. Mō le anga i le rumanai. Awa o le au wala le tasi. Tātou te ui umai e te tala i leisi whai te toa. Mō leisi vaenga o le fuafuanga. The plan of salvation that has already been laid by our Savior, Jesus Christ. Le whatua mai atu ia le whamna tuino le eseta, le maliu ma le toitu manu malo le tātou li whaolo Iesu Keriso. Ia o aila o ilo tu ngā mau. O aila o ilo tu ngā mau. O whea lo tui e tinga. Leo o uma o na tala no tanga. Ma osi le taulanga le tātou li whaolo Iesu Keriso. E le manu malo ai. Na o le tino le tangata e malo ai. Ai le malo i le nganga o le tangata. Ia, whatarofa la ia ma whaatulou fo i pa ia masani o le atunu. Le vāta ngata ma le vāta puia le tāwhatolu. A wā, pulenga, wha le malo, a o pa ia fo i wha le anganu. Ia, ahe taidane fo i. Le māua lunga o se vi inga, e momoli e au na pa ia le atua. I whata whaitaulanga e fia, ai maise le a inga sa le vi. Whawhitai whanau no manu mō Samoa. Ia, whatalofa la ia lea. I ta māma tina mātutua o lea tunu. Alole o no sai. Alofo i le whatotoa ma le whapalepale. Ai mai se ti ngā fo i le tino o saule soifua matua. Ina ua pula la ngoto ma whaliu le la. Ia, mo le ma whai o na tātou alo fia ai le tūlanga le nā. Saua le soifua matua ma au mai ma whaingata i o tātou tino. Ia ao le tatalo, ina ia lo whangia le atua. I tausanga ma ale, ma tausanga matua o le soifua, ina ia lo whangia. Ia wha mawhana whanaina o tau, ia ma wha pena fo i ona wha malo lo ina, e a ao lofa le tātou mataisiri le langi, o tau pua ngā tia mati ngā o le tino. Ia, le rā, whatalofa, nisi o lo o asia i tātou le neiva i tau o le tausanga. Ia, malanga mai fo i asiasi a inga ma whanau, o aso wha pitoa, o aso wha ailonga ina. Ia ma se balo longa lava fo i a masani ai, mai ngā ruenga. Ia aile ngata fo i lea. Ia o le tūlanga tā ua. O le fia mafuta mai i pe au wha mawai. To e sauninga o se tasi sa pele le loto ma le anganga. Ia ai ua bala au ma wha manawa e le tua ana ngā ruenga i le soifuanga nei. Ia, e se teimi o papai atu iai, a wa le mea tonu ana
o le ua tupu ia te a umara o ainga. Ia wasi mai fo i le tua, pe o na lausi le fia le tudu. Ina ua whaamanawa ngā luenga ale tina pele o le mātou ainga. Lea la, o loma nei, ia, malanga atu i Samoa i le vai a safau, ia, ona o toi sauninga, ona mātou tina. Tele i o mea ta ua sa utustusia. E winga, wale mawhtanga malneiti na iese teimi, ia no tanga fo i la ia lea, tufa i a te oe. Ia mai no foi oe mai mawhau i la ua, i le lua mawhtanga malouti na malouta ma. Awani mea le lei na whaaso mai ai. Ia te oe ma e tau fiofi ma mau i ai. Awa foi ni mea, na mana o mi ai oe. Ai te le whaise mea. O te lo le tofu mata toma masei mea na. Ai a e tali tonu. I lau a mi o tonu mo le a mi o tonu a le atua. I mea sa e whaia mo o matua. Ma tausi le lei i la tau. Ia. Ona mawhana leo lo langona. E te loa, you've done everything in your capacity to look after your mothers and fathers and your parents and your grandparents in the very best way you can. Believe in me. Talitonu lau talalina. E mo ui e mawhatia, mati ngā, mamatui. Ai e talitonu lau mawhau. E iai le mawhanawhana. Ona e te loa le lei. Sa e ustai. Sa e whaia le mea umalawa. Na tangi mai ai le lo matua. Ma le toi ina i a te oe. Mea whare rano rangi atua. Ia na pawala le mea leo te lei whaia fo. Le ua malangal tama, malangal tina e le i. E le i tā pena le lei. O le aka pena e. O le a. O le toi fo i se laupa sene lotu wa albele i alua le lotu. Ia ai le i matua i se laupa sene le tu mau ai i le lotu. Ia mawhai lo masto finga i le lotu. Ia. Kari e mai le au di i kusa pau maka kou le mea ngā kou kari. O so i kou ke fia mi o kong, fia mi o tonu. Ai re lo, kusa lea le va ale ka kou ke folau wat. Ia le nā. Wata alofa la ia te oe mau fo alofa atu. Ia wha pena fo i o nā. O mori atu wha mai senga ma wha ma whanwhananga. Watu le wha ma loma le wha aftai ina i o uso matua wha fine. E sa mātou whiloa i le so, le fionga ia mai awa Clint Samasia. Ia wha pena fo i ale te maitai o Fortino Audrey mai Australia masiona to lua masiona masiana tama. Ia wha pena fo i ia le uso le fionga ia afa masanga Blair Samasia. Ia ma le to tele o to le whanau ma le tātu wahinga. O alo fasino i le fionga a lalo ngā whau, au whata, au wala, ia ma le tina ia Maria Samasia. Whaftai le lofa ma lau tō wanga le lei, lau tō pule lea, ia whamaduia le tua. I mea ua whaangaonga oina, ono lau tō wa lofa mai ma le anga le mai, i le malanga le tinao le tātu wa inga. Ona o mai leo lau talando, aleanga o lea sona na fisa whale tonu le tātu masini, au le tele i o mata upu. Sa o fia papai iai, mai se lava foi ia le tūlanga, o le tanga i palota ma whamsinonga. Ioi. O palota la iti ia ua fau nei e whatino. E le ngata la e le palota la ititi a vai maunga tolu, pe o na whailo ai, ia ua tolu, ia sui tau wā, ua tāpenatu mo le whainga palota ma le tau wanga lea o le tau sirionga lea a le itu malo vai maunga le tolu. Mantua foi i le itu malo ne o vai maunga le tolu. Lea na manu malo mai ai ia le fionga ia lau timu ia walese va ai. E le palota la titi ina ua tu malo le sa umia le tofi o le tu malo le na le fionga ia pali i tapunu Nikoli Hanga. Ia na whaile o le by election na matau vā mai ai ia le fionga ia lau timu ia.
welese a fua va ai. I lalo o le fua a le whātua i le atua Samoa o tasi, mai na sao whanga mai ai. Ia ma vea ma whaipule o le whātua i le atua Samoa o tasi le pae inga lona sifurma le fitu. Peita iane, ina ua vale whangatia i le nāwai tau. A ole i whaia se vetuna inga fo i lea po le reshuffle a le malo fau i le pae inga lona sifurma le fitu. Lea na sao mai ilo, ma avea ia lautimu ia, ma minsta o tupe. Ioi, wal minsta la na o tupe sa iai le fetuna. Inga na pite iane na iai le whale tonu na tūlai mai, ia ma whale, ma va ile fungatia, ia ma whape nā iloa. Ona se atu ma vai luoina le pati, nisi nā ngai o le sa whapito, le minority government na o uma iai ia whaipule to sifurmal to wha. Ona o tofi minsta ua tu inatu ia i lātou. E mai lei ai i lātou. Ina ia no nofo i lalo o le taita inga ale fionga le sa whapito. Ia le na ele to tau whailo matangi. I tūlanga sa iai ia mea ia sa tutupu mai. Ia, sa ia o mai la i le ina ua whaile whainga palota whātope o le lua fe lua sifurma lima. O i lato uma ia na o i le tūle la. Na pā u malawa se i wa ngāwhia me. Ia whapena fo i le fionga ia whale o mā vaenga. Ia ma le fionga ia whaumui nā le atinu na tūle mai. Ia o le tō whai a mau pui mai. Nā ngā i tūtō tasi. Ia, ma whai ei le whainga pānota le nā whātope le snap election ma tūla i mai ai o se sui tau wā tū tō tas. E whalal ma tā upu e winga i a mau pui mai sios, the pizza man, the Dr. Pizza. Le fo isa o valo ia le tūlanga. O le whenga soloa i o whaipule ma kolosi le foloa. Ia, ma soli ai le tūla whono lea na teu wina o le luafes furma le iwa o whainga panota le atunu o le teimi ai te kolosi e le wholoama e manatu ua e fialu i leisi tū o le mauta ia o le teimi fo i le nā e whaasilisila ai lau wha amawhaenga ma tu i nā atu le wha amawhaenga i le fionga le whonga whatelai ia o na e whafoloa lea mara mawhala na e alulola ia le toe la lango whaalelei mai ia po le ale lau whana whaafanua le o le a tā pena mai. Ia, au le a fo i a se tanga ima se mai moa lo witu malo. Po whea o le a ngai ia i mo moli i ai oi. Ia le mea lana na tupu. Ia, o a tula i mai. Ia, o a le fia. Ia le sui o vai maunga tolu. Lea na manu malo mai. Le fionga ia tai o li seu. Ai masu. I lona tula i mai, na manu malo ai, i lalo o le fua ale he ropipi le whainga panota lena se mawai atu nei. Ia, e no fualai o moleono masina lena i nei i le HRPP. Ai, na te langona, e leo se no fuanga le lei mo ia, ua tau mi ai fo i malona sa o tonga. Ia, talu mai lava i le vevesinga i nei me o tūwhanga tupe, ia whapena fo i le whaasino manga o whaipule, i le vea o i lātou o te whono o whono whaavae a o lātou i tū malo. Lea la whese ta inga, male whete na inga o tūla i mai ai. I le lua whe lua sifur ma le tas, i mare le tātou uai whaamanino uma au whala o mata upule nei. I ona whai atu waila ia leo se langona, e wha malama lama tiri ai le tō wha, ma le whātō whala inga le tunu. Ia wai malama lama loa, ia ona nofo file mufo i lea o le tunu mwhape, okay. Ia rau mana i le mele le tau a inga ma le summary le wa o mai le atou sa vea. E tātou te malama lama ai. I lau la tal tununga i le talanoanga matai sei o alii. O lana whai unga. Na fua i lunga. O lona toe sāwali o lona i tu malo. O na e iai lona tali tununga. E manuia i le poloketi. Ai wa tau mia lona fia apalai.
e a vea o ia ma teifono. O ia lea. Ia. Na whaia le tusi tau au whai ale hero pipi ma whai pule umalawa e saini ai. Te e atu i le poloketi lua, te e atu i le tūlanga ua whai eito whinga o teifono i tū malo. Ia le nana ua vatua. Lua tangi na ave le hero pipi i le whamsinonga mua ta ofi le tuwhaino le tupe. Ma ia ta ofi le whamatu watu o tupe o le poloketi i tu malo. Lua, ina ia au maia se polo inga a le whamsinonga. Ina ia whai ai se aia inga. E toi whafo i tofi o fono whavae. E tei fono ai ia le whaipule o le i tu malo. Leana man malo mai. Ile whainga panota. O le lua afe lua sifurma lima. Ai wa uma foi no fa mamla matu. A ole ioi avel mata upulea. El nasi le fia le tunu. Te le teimi sa fa soa tuai mo le fionga fo i le li parmia. Teimi fo ia o nei una ua si ngase mai. Wa mai a le whainga panoto lua lima. Uma le whata utonga. Whata oto a la fua fau. Whainga wha vai fau na ale atunu. Ale malo fau o le whatutua i le tua Samoa watasi. Wa ave se ai bale avanoa. E le toi o komeki. O na toi tei fono se whaipule. Whaipule o le whaspo le whaipule. O le HRPP po le whaipule fo o le supo Samoa o poto. E le toi o komeki. E te alu e whailau application. E te alu e whatino lau talo sanga e pei o na whata oto mai. E le tusta iala mo le tula fono. The project manual and guiding principles. Yala mela tu te le meo te poloketi te e le tofia ino i lato i le awala e tofia ai ia i lato e avea mo teitei fono o fono whamai ua au mai i lato i tu malo i le whatua tuanga e o mai e whai mea ia le tu malo ale fono whawai. Ai a watu le whingalo le malo. Le minsta, e ona ia le poloketi, ma le malo e ona ia le poloketi, sorry wefa. E leo toi whapena pe o le mena whai lua whelus fuma le tasi. Wa ti ngā talinga o le malo, ti ngā mata o le malo, whalongo, ma le vaai tō mea ia e whai. O outou, e tautele i o mai i le whilinga lea, o le palota tau te oa i whai e le ata mai te leo la uri ma le minsta, ma le kapineta, ma le vaengo le fast. Pingi uma mea ia ma le leilo e la wali iri o le asui ato le whainga whawai. A le ua o le whamsinonga. Whai le whamsinonga, soli tu la fono, soli whawai. Whai tu le whamsinonga, al ploketi ai. Tali le tu al malo, al ploketi al malo. Sili le whamsinonga, la me tau te vese. Whai mai e tau ona mātou, te fono. Whai sili le malo. O le ale mea lai ta umai le ta iala. Mai wasui e le ri le o la uli le mea. A lai ta umai le ta iala. Tali le lo ia le malo. Lo ta umai le ta iala. I le toi o komeki o na avese si o la wari ia ma te fono. O le a fai le la tau tusi talo sanga. Wala. Wai mai le malo o ye le aila e le aina e mātou le mea le na. O se mea foi o le soli whawai po o se whale tonu o se mea. E le se mea ta o se soli whawai. Langa le o a fia i le whawai o Samoa. O mea ia, o mea o policies e pule e le malo. Io o le ale whaututanga ma le whaatua whala inga le malo. O mea na e whai le malo e le a ia i le whaamsinonga. Ma le i tūtino o le whaamsinonga. O le tau tāusanga, o le interim injunction e winga le tau whia tupe. Oi, sorry wifa. Sorry e le ai na fo ima le isi ai e au o le whaamsinonga e tau whia. O le whainga whawai ale malo tu whai na tupe o le whainga whawai le na. Ma le si mea, iau tau maramla ma le a leu au mai le tū la whanu o umana pasia. O umana au tau pasia le tū la whanu. E pasi o le vaenga le tula fono e whatanga i le malo i lana i a tatau.
I le wha o ngā ina o ana tupe, ma le wha soa ina o ana tupe. Po o whea le me ave i le wha mua mua. O outou la ia. O outou, tau te le i o mai. Na whiri tānganga mai o tau te o le pāle mene. E le i whiri a mai o tau te o mai tau te se e i le mea olo o nuti mea ai. Le fono whaavae. Ali i ma whai pule. O alo matama whanau o Samoa. La tau te leo tea le mata upu leo le fono whaavae. Lea lo o tātou woe. Wha manino ma wha malama au o whala o mata upu i e lua na o mai e lawali. Lea la o le sao le tau fio tupe leo tufa tupe. Ai a fia i la ia le maisi tu malo. Ua matua whaulu malo ma whaulu urito. Ai sea. Le maari lia i fuafuanga ma whainga whaavai fau le malo. O tā ngofi tau ma whai e tā ofi. Ta puni le fono whaavai. Ai tali atu ia le fionga i le pāremia ma le minsta ma le kapeneta. O e so le pule. A o mono tau o mai la ia lea. Mea lea, e tā ua i tele le malama o Samoa mai tu malo ese. Ele mta upu le tu la i mai nei. I le vao whaasa le anga lua. Ma le fionga le pāremia, ma le minsta e ona ia le poloketi lea. Lea la ua whai nei. Ua o ave le mta upu e whatu e o so le pule. Ai o ave le mta upu le whaamsinonga. Mai e soli tu la fono ua tāo fia le malo, tupe ma whaamrianga, mo tangata umo whaasa le anga. Ai le ilua. Ili tau fie le malo. O lātou lava na lātou loto ti ngā ma loto ma aa. Ma i tui, whaolo a taua, tangato le tu malo, whasanga tau i le malo, la le mele o tula i mai nei. Nā le mata talo whai i le mamalu o le atunu o i tono le tu malo, whasa le anga lua. Ma fua mai i o tauta i tai le usius tai. Se aso ma se teimi o le fiafu le nei, awa le o taunu uane i upolu i tō mua. I le ofisi o le pāremia ma le fale o le malo i matangi ala lua. O taunu umai i ai isi matai. O le pule ngā li i mawhai pule ma le fono whaavae o whaasa le anga lua. E au noa ma le lato whai pule. Ea, whamai ua le lava vā. Nioi. I winga pa a ia o loo te e ai lo lātou tofi whai pule. Lea walu i Australia. Ta whau ai le lau whau malu. Masu e tupe mai ai, e to tongi ai. Lo ia o le atutu. Mo whaasa le anga lua. E tusa ma le lātou mata upu o lātou sui nai. Ma moli ta i le malo. Ma le pāremia. I le whaamsinonga. Te o tō wawailai. Se mea mata ngā ma le masias. O lai alu ia le whaipule ta whao masu e tupe e tutongi e lo ia. Ono te e le mana o e so le pule matoe o i o e tala noa ma whetu nai. Muni au ma le fionga le pāremia. Le ono nofo le tu malo. O le au whaito whāle nā ma ua musuia le ngango le tua tātou woi i tu mua. Tātou woi tu mua tātou whailoa i ma le fionga le pāremia. I tūlanga masani o le awa whata, ma le awa tuli, ma tātou whili tānganga ai le soa ina o le pule. O i nā e maua i malo, ma o i nā fo i matala i asenga, e maua i le tātou tupe, e le maus tātou tupe, i le alu le tātou whaipule, e so e tupe mai o. Ai mata no nofo, ma vali ano tangata o le tu malo. Whawhetai a te utou. I tupu ma e. Le au whaito wha. Ma le au whaiuta. A whaasale angalona lua. Talo whai le hainga sa mali a toana iwa i a te utou. Tofi lau le toto li. A inga le mali a toa. Ai a le whafonga ma le tapua inga le hainga sa le valasi na mua i tofinga o pa ia. Iau se utou wawaila i ai. Talo whai. Ya anae ma sasulu. Ma le tapo inga, ya te utou a inga ma tapa au wha pia foi. Le nofo a whale upolu o le tu malo whaasale anga lua. Se mele lei. Leo mai e whaasanga i ma le pāremia la eva le laufo malu ma ta whao i o le whaipule.
i Australia. Ma lātou whai ia isi tala ma isi mau mea whapena e atangia i lava le te mai i le tau ma whai atu o le palemia. A oi le palemia. O le lauli ale mali o toa. O le tamba anu manawa pule ono i se la whai. Ai le fifia i nei tangata ta ino i noi. O la utala sa o le tala le nā. Ai au te ofo alo fatu ma whawhita i atu. Ia te o tau o tupu ma o whaasale anga lua. O au tau nau ina ia manuia lo tau i tu malo. O le mea sa o ala. I te tau nā toi e isi tau whai pule. Ave fo i lau tau tāsanga e te tau ona whaase tuangalu e toi whai sisi tau whai ngā palota. Po ai le whai pule. Nanga o tula whono whai ngā palota. O le ala mea ala whai. O le tō whālea le i tu malo. O mai le palemia mamana o suil tula whono ma o i le komisina o whai ngā palota. O matou o mai e suil matou whai pule. O le pule a matou nei o tangata na sawa ili tangata le tonu le palemene. O le matou pule fo i o matou te talitonu e mawhai o na matou ave e sea ili tangata le nei. Wala o na o avatu le mata upulu nei. Ina ia vave ai o na maua se fofo le nei mata upulu. A whanua longa tu fo. O i la tau wa nei na whaasanga tau i le whainga malo. Ai mai se fo i o le fionga le li palemia. Dea na la tau la lafo tala i petesa e mata ngā. E whaata sina i pa ia mamamalu o le i tu malo. Lea la wa es tō wha i isi au whai tō wha lea a le i tu malo. O lea la tau sāva lia le ana. Ina ia maua se whailua inga e soa i le pule ma le fionga i le ali i palemia malana kapineta maula o te talo le nā. Au te whaafitaia ia le tūlanga. Ua e ai se manatu ma se tō wha ia whaasale anga lua. Tusa pe tātou te leo ma le tātou whaipule useless. Nei se o ngā. Tātou o tātou e whaile tonu o le tātou i tūmalo. O le mea tonu ale nā. O la o lewa na whaatali tali mai le palemia. O tau whaafonga le saunoanga le palemia. Tālo whai. Whaatu nei tau te o e so le pule. O no tau a fio mai leo. Leo te whaatali atu. Ai tau mai a whele tau waa i le i petesa whaolo a tau ai ma le lafo tala mata ngā i le a fo i le teitai o le malo le fionga le li palemia i le na i ala na leo tau nu i ai tātou tālia o le so lea sa whai ai le whailo inga le na ai po le a se mea le a se mata upu ua o i ai le tau nu unga o le soa ina o le pule i le soa le fionga le li palemia malana kapeneta ai mai se fo ia le mamalu o le tu malo sale anga. Talo fai le nganga toa o le tu malo ia mo na tupu mo na le ua mai. Le ua o mai. O mai la u talanoa ai le mea le mata upule o le tūlai o whaipule mo ese mai le pati ma le pati. Peo na utau u whaafonga atu iai lea la walua whaipule o ese mai i le hero pipi. Alu ese taiseu o li. Ia le fo i wa alu ese atu ai ma tuia. O umana sau noa tu le epa mai la toa nei tau tolu. Iai le ala ma fontoe. Manisi fo i lava le pati. Whai mai. Mātou te le popole. Po ai wafi alu ese. Ai le tangata wafi alu ese. Alu ese. Mātou te le popole iai. O tau silsila iai i upu so ona la lafo. E lo ai le manatu mau lalo. I le tā ua o tangata na o mai lalo le fua. Ale hero pipi. O upu na. E tuli iai le tangata. We don't need you. Get out. Get lost. Go somewhere else. Tupuna. La ngona le whaipule.
Tau mia la ngona le whaipule, tele mata upu te tau wai o nā whasoa. Tai pei la, ua whasili ngia i nei. Le tūlanga o le teita inga, a le hero pipi. Tasi le nei mata upu e musu i iwi mata, ma pepe talinga o tangata nei. E whatalinga tuli e lefia whaalongo iai, whatsoever, at any time of the day and night. They don't want to hear it because they want to bury it and ignore it. Ignorant, arrogance. Why? Ele mana na o ai, e whatala no ina le mataupu. A leo tau whafonga nei iai. Wha leo lava e se tasi. O tamali i e masani o na ia. Lango ina masau fo i lunga o isi por kalambe. Le sunga e murio. Wha leo lava e murio. E pei o le mātala noanga na whaia i le tausanga na te nei na sa tia ma vai fo i le whangatia i lea tamali ma le hero pipi. Misa fo i ma le urungali i fo i lea o sa ia ma whatu. Leo so sola tu nei o le o toi loa tu lava po fese me o le lafi ai. Ta pēa tu ai ma le la por kalambele na o le fale o pi inga masatani. Fale tonu alna leo ma fua ma iei talandoanga. Io e. Ma la fonga e la lafo i lunga ina. Leo uto e sao nofo i ai ia tule epa. O Samoa, ua tai ele ti Apollo. Pa ua tai ele ti Apollo Samoa. Si vava ai e. Can you hear that? Can you listen to that? E te fia whaalongo iai. Oi o a fia. Le atu nuu atua. Oi o a fia. Whaife au uma male au whaingaluenga pa ia uma le atu. Oi o lo o a fia. A fia loto ma nganga o pulenga ma malu o li ma whai pule. Oi o a fia. A fia langona o le tupulanga tala vau. Oi o a fia. A fia fo i langona o le whanau a Samoa. Ua lato malama i winga o upu nei. O ai la o a fia atiri ai. Le malo, le pale mia, le au, le malo, mosiona, mosiofo. Lona winga, afa upu se mea lea. Le winga le tala lea. Tusa leo fa tusa lea malo le malo le ti Apollo le te ia Samoa. Ua fa tusa sui o le fono sui tofia o ti Apollo ia to fa le te ia Samoa. Fa tusa le fono ftalai o le ti Apollo fo. Le sui fono ftalai le pale mia ma sui pale mia. O ti Apollo umai. Oh, can you hear the influence of this word and statement? Le afianga atoa le na. O lono winga o le pale mene o ti Apollo. O le kapeneta o ti Apollo. O le tutino o le whamasinonga. O whamasino siri o ti Apollo. O lima tamaitai o whamasinonga o mai lua. Whanua maswafa, masoli ngā tula whono o ti Apollo uma. Te o tau sila la i ai le onga. Ma le mātui, ma le mamawhatu o le awhianga. Ia leo o sila iai. A le ainga sa le vi. Le au whainga aluenga tutofia le atua. A leo o ngangana i lava isi whaife au. Whaife au na whai lotu i o i le HRPP. Whai mai o le whatua tua i le atua Samoa ua tasi. Ua iai le ngō le atua o le pāti e Malia. O le pāti fo i le nā e Malia o no ai. O sātanji. O no le atua la iai. Ia le na. Mana ia stele se i tātou spātua i ama whamanino mea nei. I le a fianga o le atunu i le saunuanga lea. Mai, wau tau sila iai. Pea ona o avatu le tele o taimi. O saunuanga whapea ase tai o se pāti whaupwhai ma se vaenga whaupwhai. E a tangia mai ai
Le ai o se kea pe popole, po se naurau ta inga, ina ia whaale lei mato e teu loto mawhatia o le pati. Mali i whaipule na sao mai, i le ta inga a le tangata lea. Le hei se tala e malu le whaalongo, e ngau ai le sila i le wha ima whape atu i whaipule awhio maia. E te tau na tātou so le pule. Whai sana awala, lea se tūlanga na te whaatino, ina ia wha mao popo ai le pāti wha upwhai. Wha malulu i loto manganga o li whai pule o lo ua mawhatia, i le whaia ina so. Ala tala le whai, tūla whai ai whiaru alu ese. Mātou te le popole pe tolu to whāto lima. E whai ale vahenga wha upwhai. Ia e mana tua. A o lo le whai numera le na o le fitu. Wale atoa le quorum. Po le kolama e tau ai o nā lo ia le veo o tau o se pāti whai le stalaina. I to tonu o le palemene o Samoa. O na utau sila lo le iai. Wa veo se pāti. Ua tala lau tasi. Ua tutu tai tō tasi tangata uma. Ua le o toe alo ia. O se pāti whai. E tu sai ma le tu la fono. O le palemene ma whainga panota. Na. Dei se ngai oi ngau whai. Aia. Na o upu la lafo mātanga ma le māsoa. Ile atunu uma tangata uma. Lea la o whai atua. O ai la ia e a afia. Langona, male whaalongo, male waai, male tilo. I upu e sau, i le ngutu o le tangata o lo taitai. Lea la o fasilingia fo i eisi tangata lango o le chapipi. Nā le meo whai. Ana o au, lea la o tau o tua le meo te whaia. Au te talo le fono, nai whaipule ia o te toi mai nei, talo fo i mai tu malo. E ona ia whaipule sfulmo tupu i olo iei nei. Mai o te tu ina atu ma fofola i luma o luma mea. Le ase mea tau te mana na o e whai e tu le epa le taimile nei. Po o au le te ita ia le pati. Au te wha malu lua tu ai. Ai o te tatalo ina ia wha tupu lo tau wha tua atili. I le wha vai o le tātou pati. Tātou te whaafsa ngā i whaia ina i whapea ma le tātou loto maulalo, tātou te talo ma anapong i le atua, e ai lona tai au. Malona ma lama mo i tātou. Whato ese! Ioi, au te whato ese atu i tū malo, ai mai se o tō sui whaipule. Lea se tala, lea se anga, lea se tū, o tau sila ma whaafofonga iai. Ua le tau ta malii. I lau tau mai tau mai. Wha ma ngalo mai le tau ina. Ua matua fo i ua ule lola mea o lo whai. Tau sa o i le tunu. Tau sa o iai le tu malo. Wha ma whanwhana wha ma lulu iai. Ona wha pere lola ia le tusa ma whainga wha vai. Le so. Ya. Le tofi le na. O le te itai o le tuangai. Awa umona u whai atu. Uma le palota o le luas fulu. Tu lai mai le pa inga lona sfulu ma le fitu. Uma le nā o i whaamsidonga, tātou o i palota la iti e fitu. Tu i lalo fo i le hero pipi. O i isi whainga palota luafe lua sulima. Da me utupu, oka se o pū mata ngā, o le mea na o iai. Tātou wō i pāla uta laiti, ia lefa wō mai, manu malo isi, sui tūtō tasi. Ia whai ua tātou wō, e tā pena isi whainga pāla uta laiti. Ase sila la iai. Whaia ina whawhia i whainga pānota tele, whainga pānota laiti. Te whaia ina i lesi whainga pānota tele, toi o mai, o ese
whaipule mai tono al pati. Wale lava, le lātou whātua tuanga, I se te tai lala me tupu na mele na. Nāre me tau na whai na mele na, pe awa e le whātua tua ina lo se te tai o lo iai. Ma te tai ia le vaenga. E le mautonu, tu lai, si ilo moenga, alu ese ma petesa. Ai whamea, ai fi alu, lea si kau fio kou. Pati nei pe to tolua, pe to wha mātou te māloa iai na melea. Sei sila ni mele wha maununga. Mātou te māloa iai. Tau te māloa ini whainu mera whapena. Politics is about numbers. Politics is about number of seats that you contested and won from it. Ia la tuange la whawhia. O le toru pe wha, ua malepe o leo toi ai la, se pāti alo ia. And you will not be recognized as an opposition party within Parliament's realms. Ja, isi. Elisi si, ja. Tātou talanoa le mea ta o le whamnianga. A oa ni whaamarianga e mawhai ona toi tu atu e tu la epa i le hero pipi mana I sui lai o lo iai. Oa ni tufa tufanga e manuia ai sui ia o iai nei. Nei se mea. E alu ese malolo ma le palemene e alu ma le fuamoa. E alu ua le ai ma unga piu. Ua mativa le whau. Ua papau le tānoa. A unga piu lava ma se mea e mawhai ona I whapea mai ai. E whai ei sana mawa enga. Kone toi ia taita ioi le ala. I alu e su e maisesi mea le te. O ai nisi o tau. Toi tu lai mai ai. A wā le la u whai atu. If you question the leadership of HRPP and its caucus right now of whoever can take the reins from Tuila Epa as the leader of the opposition that can become another prime minister in the future, is there anyone there? The answer is no. There is no more leadership quality and material left in the HRPP right now. Yalalana, tauna whaamalulu o tātou loto manganga. O te matuatali tonu, I can understand and I could see the pain through and through the eyes, the words and the hearts of those HRPP members that are left stranded there. Iwe, e ti ngā mamatuitui. Tātou wō le malolonga, ina ua tātonu le tū lai ono, I le tautua mo oe le siu fongo Samoa, the Radio Samoa su lima, iwa tolu a mo I au kilani. O le ongo e po le lima, e ari, ia o le lima la. In this update, the Prime Minister says the Iran war will have affected our growth ahead of tomorrow's OCR announcement. Fuel supplies remain stable with the Strait of Hormuz still blocked, but petrol and diesel prices have continued to surge. US President Donald Trump threatening to obliterate all Iran's bridges and power infrastructure if Iran doesn't do what he wants by 1 p.m. tomorrow. Chris Luxon says the conflict's likely to have affected our inflation numbers. How much of an impact will depend on the length and the intensity of the conflict. But as a government, we will ensure that our decisions minimise that impact as much as possible. Swapping out diesel boilers for heat pumps could help schools save money if the Iran war continues to squeeze budgets. Christchurch's Burnside High School spent north of $100,000 on diesel last year. Finance Minister Nicola Willis says officials are asking every school how much it costs to heat classes. In some cases, schools will be able to meet it from their own reserves, but looking at some more heat pumps in a few schools looks like it could be a good idea.
The average public servant's salary has reached $103,300. Corrections pay had the lowest average at $89,100, and the Social Investment Agency posted a $156,600 average. Pharmax widening access to 2 melanoma medicines to give patients another funded option. From May, people with advanced melanoma, removable by surgery, will be eligible for nivolumab and ipilimumab pre-operation. They help the immune system fight the cancer and can reduce the risk of it returning. Pharmax says some patients may not need further post-surgery treatment, meaning fewer hospital visits and less time in care. About 150 people should benefit in the first year. That's news. In sport, a second Kiwi has won an NCAA basketball championship in as many days. Oscar Goodman's Michigan Wolverines have claimed a 69-63 win over the University of Connecticut in the tournament decider. Goodman remained on the bench for the contest. Compatriot Charlize Ledger-Walker won the women's national crown with UCLA. Auckland FC goalkeeper Michael Vowd is expected to be sidelined for the rest of the A-League regular season. Vowd will sit out 3 weeks with a groin strain suffered in the warm-up for his side's draw against Adelaide on Good Friday. Midfielder Jake Brimmer is awaiting scans on his left calf following a training injury, while striker Guillermo Mai is out of Saturday's home game against Melbourne Victory with a head knock. That's sport. I'm Jody Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. My blood.
le sele ma le fia fia. Ai tai ma le fili, pe a sai ni mai e la ititi. Awe ole tupe, esu engata. Tinga ole timu, fa pe ma le mugala. Sisi peni ma le kolo peni, be a ato la upalen. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Ja, so e whatalo whatu i tu la fast food 5 minute muli o le tātou porkalame. O le ngai fo Faiva o Samoa i New Zealand ei, maisi atunu o le lalolagi ia e tusa tātou waso mo tātou taimi o leo was full maltasi minute o te aile tu la elima ia i mātou i aukilani nei. Wato le whamalo mal whaftai i le tautua mai o le tātou sponsor. Ia po le company malosi o lo o whaatupeina ia le au nanga ma le tautua le nei. Lei a tau severe ma le ngā ngai fo Faiva i le whalemai o le Pacific Specialist Health Care i Nandi Masuva i le motu o fiti. O stala fia la i le tātou sponsor o le vaiaso le nei na longo ina mai ai na whaonga ina ai e le tātou o tunu i Samoa. Nisi o fo mai i le waenga le nei. Ma awina tuai nisi o ngase e tong fitia i le wharema i le o le Specialist Health Care i tu tonu o fiti. Ia ma ua mō mai le tala fifia o ngase nei, ngase o le kānesa ma ngase o le fatu e le whaingo fie. Io o leo mō mai le tala fifia ua manuia ngase nei. O le tala fifia la le na. A positive outcome and a happy news. It is breaking news to have these people transferred or referred to Fiji, the Specialist Health Care Pacific in Nandi and Suva hospitals that are specialized in cardiac open surgery and also oncology in terms of treatment of cancer patients. Oka. Se nganga fia ma le nganga whaaftai. Ma le whaatuatua ina o le tātou pole kalame. E nei whale mai whaapitoa te tele ma whai e o na tātou ki liva. Ia le anawa tau a wā le soifua ma lolo ina o tātou tangata. Nai lo le ave mamao isi atunu. Ai ale nale i tua tonu lava o le tātou motu tua oi ma o tātou usoifiti. O lo ua iai fo mai whaapitoa. E to tau ai o na whaatino. Ia tau tonga ma ia tong fitinga a wale soifua o tātou tangata. O le si tala fifia, ia, o le ua mai o na whaidoa i le fionga le li pāle mia malana kāpeneta. Ma le taita i fono, o le fono whaavae ma sui o le komiti manisi o tupu mae o le tu malo whaasale anga i le so. I le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta i matangi ala lua. Ia pia. Oka se tala i nā fia, ma se tala mata ngō fie. O lea ua o lava, le tu malo la tau ia. Tia ilo la tau whaipule e alu ta whao, ma ewa lau whao malu, ma whi mai alu su tupe. To tongi e ilo i e ave le mata upul wha amsinonga.
A la le mea le ta o le soa le pule. O i e bawai le tupe ale tu malo. Soa le pule ma ua mae a fo yo na sainia mali lienga ma whiangainga. Ua matala ia senga le fina ngalo le tu malo. Fa sale le anga lua. Matala ia senga i le tō wha le malo. Tau wala le palemia le minsta. Ma le kapeneta. O le polo keti 2 miliona tala. La nei la se tala ale faipule. He was absent from all these negotiations. And the district and the constituency were so bold and brave to travel to APR and sign the agreement. Le totoa o le tu malo. Malo mangele se kati fiaui. A malo tu fo ile uso ya fesai sai ai. Le sau mamao mai Australia e alu e la lango ilona uso fa fitai mo le tala fia. Ua maua i le uli nei. Le nāla, ua utau sila atu iai. Ua whaafsanga i senga ula. Ma le mamalu o le tu malo, whapea fo i le fionga. Le tei fono, ia whapea fo. Ua utau sila atu le tō tele, o le au malanga mai, i le motu tele i sala whai. Oka o kai, se tala whaafia loto, ina ua mawhai o na tausi, le file mo, le nā. Vava i atu. Ia fionga i le li parimia, ma le sui parimia e maise foi. O lana fionga i le minsta o le sui fua malolo ina. Le sui parimia i le fionga, ma le te utupe. Le minsta foi o tupe. Mulipola anu rosa mulio o ale. Le fionga i le minsta o le poloketi o le 2 miliona ta la. E ona ia le tu la fono na pasi ai le whaonga ina o tupe ma le mawha matu watu tupe lea na ola wali i e taofi. Ai a le fionga i le minsta. Lango lo soifua malolo ina ia ale vena ale. Ia maisi minsta o le kapeneta. O lo latu se ei mai ai i na. Whawhitai i le atua i lo wanga le lei. Ma le tō wha soa. Le tō wha tupu. Folo ni fa le tonu. Olo, fa olo ma au. Ua mawhai ai. Ona tau nuu i se tau nu unga le lei ma le mata ngofia. Ia se sisila atula ia. Fusi ma opo mai. E le fionga le li pa le mia na iona tua whawhine ma on tinao le tu mano. Awa, o i la tau le nei o le ute o le tu malo. Nā tau te wha ton folau le auli mapai. Wha le tonu e tula i mai. I te tonu o le i tu malo. Le ala se wha longo mai ale whaipule la ewa i lau whau malu ma ta whau. Ma whaila na fundraising i oi. E te tongi e ilo ia. A o le file mu o le mata upu ma le whaingo fie. Le wa umai o na soa le pule i le so. Talo fai. Ya. Fo i fanua. Fo i sina i futu. Ma le nganga fia ma le nganga whaftai. Ma u te loa fo i wato file mu ai se la ngona o le fionga le li teitai. Ai maise le mamalu o le kapeneta. Whapea fo i le fionga le teitai fono. Ma sui teitai fono o le fono whawai. Sui a komiti uma o le fono whawai. Tō tupu ma e uma, whale tua matausi. Tapa au ma inga, ma le whawhale porunga, ale i tū malo. Whawhitai le totoa. Whawhitai lo to tele whawhitai le whina ngalo mala malamba. Whapeda fo i ona whao o le whawhitai, i le sauwha inga, o le mamalu o whawhiangainga uma. O e kale sia ese o lo o iai tutonu o le i tū malo whasale anga numero 2. Ia, i lau tau nofu talo ma wha no manu, a wā se file mbu o le tu malo. Ma le fo i atu o le tupe la le nei. Back to school, one of government's grant to every one of the constituency. Ele ngata fo i lea. Wha nau mai ai le whaia o le mea mi o tonu. Ina ia tau sisi le tu la fono o whainga palota balona te unga le lua fes fulmaliva. Wha mama ai fo i masala.
ua leo ai ia le ofisa o leo su e whaatapito ma au mai i lātou e totongi ia sala ta ilua awheta la ona o le i lesta la ina o lātou swafa i le lola pālota mo whainga pālota lau tele ale atunu. Ia se utou vavai lai. La le tala lau avatu o le minister au tupe, fo i whanua, tae au, ua tumu le tau bank account, i le 4 miliona o le avatu, e sa saa atu, ma tufa, ma lufi, sele lima le lei i to tonu o le tu malo, mai se ua matua se i o lava i le pepe fato a whanau. Se o tau se sila la i whaamanuanga le na tau fiofi nei e la wali ia. Au le awala e mana o e tau fiofi ai, o le o, e to tongi lo ia e avele ma tau puli whaamsinonga. O lo no winga. O le me o iai le belea, whaafonga mai, le lawa ave tupe, o whaatanga na ave tupe ma whaamatu watu. To e sau mali unga le whaamsinonga, e le soli tu la fono, la uli, le minsta, ma le kapeneta, ma le whainga malo. O le ala le beo iai. O na o mea mas yasi, mea mata ngā, whata sina ai le tu malo atoa. O na o le fautua ina. Tele le mea o le fautua ina o le taitai o le tua ngai, malan komiti whafoe, le sui taitai ma le whailau tusi. A o le fautua ina foi, o le whaipule o le tofi o le tu malo. Aftai mangele. Le nala vala e ta ua tele le tula i mai, o le tofa le malo. Ioi, o mea i al whaamsidonga, o mea na al whaamsidonga. Ai o le tofinga le malo, uman tu i natu, ina ia taitai, e le tangata o le fast, le poloketi le nei. O le mea le na e tau na whai, mausita i ai, o whainga whaavai na le malo, awa e toi fisiringia nei fo i o le tali lava al whaamsidonga. Vai, e le aina, e le o soli e le malo, se tu la fono. O le pule whaatatau o le malo, o le teimi e wha, au ngā ai, ia ma wha matu watu lātu seleni. O le pule whaavai fo i le malo, ma ana whainga whaavai. E whai ai ana tofinga ma posi, awa noa i tutonu o i tu malo. O tau o whai pule no mai i le palota, ma manuia i le palota au tau tangata o le tu malo, e whaasino au tau i tia whau. Ioi, a ngā i tia whau. O le fola mawa lunga le nā tau te se e ai. Tau te le wha ele e lea i lalo nei. I le mea o lo o iai. Ia tama whanau. Ma le pūlenga mamalu ali i mawhai pūle. Sina mea la i titi o lo su e se lātou e leni. Ma su e se kalasini ma se pensini o le tāwale. Ai o e tali o tau manuia nā. Mautou to tongi te tele i lunga le parliament. La manatu o tau. Ai lunga i oto e mai ai atu malalo i. Watu whaafonga mai ale atunu. I nai mea, nuti ngā mea. O loo wha matu atu. These are only breadcrumbs from the after ripple effect. Wai. Dea le ta wole selfish. Ia ai o ai le teita inga a le toi ina ua nei loa le lei. O le o toi ai se malusi anga ia te i ana o au. Tongi le solo. Ioi. Mau te lofo o le mea le na. Au tau whanongo longo e le whatalado ina o le mata upu lea o le teitai ma le suinga o le teitai. Ma le pulenga o le whaafale tui o le HRPP le vaa o le li lea ma isa vili kānata ma le trofaya muri o. O ma ua lava momorio o tangata na mua whaatala no ina le mata upulea. Ina ua au ngani mai morio. I le fia maua o sona ava noa i lunga la upolo kalame. Leanga wa ino sia o ia. Ele ngata i le HRPP ia ma le whaafale tui atoa, ma tangata lango atoa, whaatasi ai ma whaipule, ma tuila epa, ma le pole kalame, propaganda o media outlets uma tuila epa. Wa ino sia ai morio. Awa na uma atu le mātale noanga le nā. Ai sa ua i le vā.
o lona lava brother-in-law i alimongi. Na ia la lafo upu i lona uso ia Morio Andrew Mowat. Fe mai, o le tautala fua i mea patino a le hero pipi ma le pati fai. A le aiso na tūlanga, e le aisa na fe au i tō finga a le hero pipi. Le ala le nao le fai matau a apa o Morio. I lana ia tatau, ma whapea mai, ia kanata. Ia, o la ua le nā ia tatau, wha tangata lango i le HRPP. A le mea lea ua whai. Ua peye i o ia o se mea elo, ma se mea manongi leanga. I te tonu o le pati, ai o le tangata sa sili ono te lelo na afu, malona ta mau ainga, sa saa malilingi atu. I le campaign a le hero PP. Toi sau noa fo i Morio, fai mai le tala Morio, i lana mai tau. Leo wa lewa na uma fai ngā palota muamua, uma fai ngā palota lona lua, o le mea lava le tasi ngā le koko o lava nguku. Sau i palota la iti, o le mea lava e tasi. O le ala lea, ua te tau ai ona matua, fai a se fono. E sui ai ma lo tea le mata upule nei. E winga i le taʻitaʻiga. The leadership of the HRPP has now been questioned and questioned over and over again by one of their own strongest supporters, Morioo Andrew Mowat. Ia e le wheitai, i le a ia tatau. Le a la le tuainga a ia tatau, le tau te puipuia. A le tau te whaalili ia. O le ua whaali, ia tatau, ma le sauloto, o le atamali, a le tau te wheitai nei. A o tau sisila i mata o kānata i le pō, ana pō, matala tūna pō. Tua i le tau tala lava. He was speechless and numb. You can tell he was disappointed and disgusted about Morioo's views and opinion about questioning the leadership. Le si la matau tio le tala Morioo na fai. Fai mai. Mana ia tu le epa iana whaatal noanga nai he masani na fai mai maisi a wali ina. Effective lava. Io e eilo na tā umalo na au ngā. Ai tu lai lotu le epa e tu i luma o tangata i le teimi o le whaalawi loa, ma le whaalawi loa ino le campaign ma anawa tau. Lei ma seisi e toi fia whaalongo iai, upuna na mai le i le whonga Morioo. Io. Le toi langona loa le lei ma malama tangata i se tala, wale ai se au ngā. Ua na o se leo, e le o toi ai se mamafa. There is no weight in those statements, and they are meaningless instead of being meaningful and seriousness about all HRPP is about. Le lale na, ta ua langa wo mai tau mea, ma o lau masani fo le na, ona utanga lola ia le matua tala le ta oui, le na fifi ei upuia, ma faa winga upuia. Ona mara malama lo leo tangata. Ia al tala sao le tala le na. O lea ea se mea o totoe. O lea mawhaio na tu ina tu le toi ina. Pea o nei na wha mawai. Maalu ese mai. Ele lei le wha mawai. Maalu ese fi le mu. Nai lo o le fosi i le maso. Ma au whaatasi lo le totele. E tu lei ese. Ioe. O lea lava e tau napa lava i a tangata ia o le o iai tutonui. Whapea o le umi o le service. O le lātou whaaloalo le nā iai. O le umi o le service. A lea lau tau sa awatu ia te utou. O lautou whaamau, o lautou whaaloalo sili o na mau lunga e te tau o na whai. O lautou tuua lalo lea iai. Malia maia oe le tama. Ua au whaatasi le tō wha ma le finangalo o o se vaenga ma se whainu mera tō la iti o lo totoe o le pati. Ua te tau o na whonoa le malai pe tesa.
Ma ua tatau fo'i o na whase e tua ngalu lau sunga tu lepa. Ua mawalunga lau tautua. Fai manu o tau iai asi na mea whapene e manongi le lei ai o e luma o tangata. I le wa ai male sila male whalongo. Awa o le mea monia. O le tala le na. E aunga piu ma se mea o toe ai i. Le ai se wha manuianga e tu inatu. Awa, o i latou umalawa nei o lo whaafonga mai. Lesi vaenga lea na afia i o tau. I le tala noanga lea murio o makanata. Nā le tala na whai. Whai mai murio. O lea wa uma o na latou tala noa ma whaasoa ma isi sui whai pule o le hero pipi e to ono. To tele i latou. Wa uma o na latou tala noa ma whaasoa. O le nganga lava le tasi. E le o fia. I le taita inga tu i la epa o lo i ai nei. Ia maise. O le o tele lea na te e le mana o e saini le tusi lea na whaia e le hero pipi. Saini ai, ia vatu le whaabisinonga. Na te e ai, e le ngata i le poloketi, ai te e le awala na filifilia mai ai. Sui tai fono. A whaila e to ona ma to tele ista ngata i o lo tala noa. I tua, whaasamasama noa, momorio. That is a big number. That is indeed a very big number. Then who are these people? Oi le tala noa i ai, morio, o mamoa mai ai lo na finangalo, mamoa mai iso na i loa maso na maramla maanga. O lo tausila sila la i ai le mea o lo fetu ya i ai wha i a o apoa, ma o pū ai le matau pū. Da whanga isi awari i ai tonu i isi awari. Ia lea fo ufe tilo whai po ai la lesi tangata leo le alu ese. Tilo atu i o te mamai o au le kou kiu. Wa tau mate, wha ato mea tai. Wale to e tal tonu ina e lesi tangata. Wale o to iai se whātua tuanga o to toe ai tu tonu i. There is no more belief and trust in anyone. Who's next? And who's next? Am I the next one? Or you're the next one? Them. Ma fa le leila ia le belna wa le la o nei matuaso so ale mata o mai lava ia ta o lava ia limongi o la to au fai por kalambe e mai mo o le mai ma va ili tosi ma pena ma mai yo le lei mata upu o te vatua awa o inae fatu ai lo to titi ma o life sitting ia me ia dango lai lunga o malo penga ta fai la ma o le fo i mai tau le atunu. O nei loa ila ia lea, o ile spai le tua i mo mea ia. A o fea lea ia ta tau, le pui e le hero pipi, a wai o matu se whātala noanga, ua matua i whaalili i mawhaitala i tangata. A ua a mata o na no foilo, vea. Ua iai le matenga ma le masalonga i le mauta ma le whale. Wale o to iai se mea o to toe ele lei o na whai. E posi ma wha soa ai i to tonu o le pāti whai. Ua manongi leanga. Ua mata na te teva tangata. E alu ese los tangata. Pe teva. Ia, o nei lola ia lea. E iai le mea o lo sasi le taita inga. Ai ta tau o na whai se ngā luenga le taita inga. E toi wha mau popo mai ala na wha pena o na au tūro whe e i toi ngā mene. Langa o leo ua whatala le ma whatamala. E le pati na whau e au ngā tamama o tātou au ngā mātua ua whai i langi le wholaunga. A o leo wali i uma le iai tutonu i e a fia i fo i matulepa. Le ai ma sesio i la tau na iai i le whaavai ina o le patilea, o tātou mātua o masa iai. Tātou mafo i sa tātou lalango iai. Ai ona ua halu,
le tele o tausanga ma tātou vava ai pea, ia mionga, mawinga, matala, matahanga, atangata ua fai, ua whaatau tala ai mea le malo. Una tātou lo lea, ua see ese mai le mō le ala. Ai mai se o ta iala le lei sa whaatatia mai. Iulua I fono whaavae ai le HRPP, le tele o tausanga. Wa tātou mei e se fo I tātou ma tātou tilo I ai tonu. We stepped back and we looked in from the outside and smelled something very, very stinky and funny and stupid. Mena leo tātou sosongi ai le te milenei. And you can smell something bad is cooking within the realms and the environment of a party that we all supported with our 4 parents that have passed away. You know, la ua whai a whapea. Ua whai whatau tala e a whapea. Pule al tangata I lona teimi e te tai ei maa. Pule al tangata I ana ti whinga maana tāhanga e whai. I le teimi ua ia maua ai le awanoa. La tātou o le malolonga. Fo I mai tā walunga. Le Gagaifo Faiva, le atau savea, male au nanga ale Pacific Specialist Hospital I Fiti I Nandi Masuva. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 7:30 a.m. to 8:30 a.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluemu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga, e awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo e, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumele fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaina mini mo. Wa mātou ona tūtu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whaata milo I ale valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nua I au kilani. Ai wala mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo.
Whātai tale pia mawhai, ona tūlau ele le ba, pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona, wa ai atu. O iai le popo lenga le tō tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea, ma whai lau ta talo. O upu muni muli la o lau ta talo. Lau whapea, lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai si o tō luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale tō ina pālangi sa mana nofu whatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le tōru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani mademo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tūla o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oi. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po funeral directors I le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ia, toi whaatalo whātu, mau whola whātu I le luasfulu minute muli o le tātou polkalame. O le ua toi luasfulu minute o na tā leo le itu lae. E ono, malo le on sa ima lava pale. I tiute ma Faiva alo filima, sa ngā pātia I fo ne yaso. Le ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, I au kilani New Zealand nei. Ia atonu fo I whapena fo I seisi I tūlangi. Ia o loo whaafonga mai ai I o tātou tangata. Ma ua nopia I ai I lei tū ma lei tū o le lalulangi. Ia whapena fo I le tātou atunu upele I Samoa. Whatalo whapitoa I lunga o le tātou apia fōlinga. Ai mese fo I le tātou YouTube channel. Like it. Smash the like button on it. Leave me a comment. And please share our program. Tu whātu tātou porkala me se I marama lama lea tu nuu I mea lo tu tupu nei. Mai o I nā foi tātou te loa le le iai. Tā ua ia ia te au o le tala muri o le na whai ana pō. Whai mai, au tau sila I le taita inga ala auli. E ata mai mātangia mai ai le poto o la auli. E amana ia ona tangata. Ai o le malo si anga fo I o tangata, o lo o a apa I ai la auli e wha mau popo mai,
o tangata o lo no nofo i atu nuu i fafo. Ua o mana tua ai le tala, ina ua wha maa vai ia le fionga i atu ia stasi o maa talanoanga. Na whaia ila na whaafitai ia Samoa lo alala mapapa au i atu nuu i fafo. Le whaipule lea ma le tofi o le itu malo sa fata lua lea o sa vali ese nei ma wha maa vai le hero pipi. Ma tuila epa malana vaenga. Whai mai le saunoanga atu ia. Vai atu le pa ia le sunga le tama le whali. Ma mamalu tau ave o lau tu malo. E tonga mau whapea fo i si ulepa. Ia ai maise le mamalu o le ainga sa tuna ma whono le ainga malo si. E whale tolu ma le whale whao le wha unu ngā tangifa. Whapea fo i le mamalu i le ala taua. Sau no tu ia, whai mai. O te fia whaafeta atu. I Samoa o lo alala ma papa au mano pia i atu nuu i fafo ona olea. O le latou tautua o le ai tau malele. Whaafeta atu ana le ai o tau. Palau tau tautua mai i Samoa. E le ola le lei o matou moli. Ua malama i ulu ngalu i totonu o maota malawa. Ana le ai lau tautua. Ai tau malele mai atunu i fafo matou te le lo lotu i totonu. Oni fale sa ma maota tapu wai o le atua matangofie. Ana le ai fo i lau tautua. Matou te le 5 malosi e whaatino. Whaalave lave wha Samoa mao tātou a inga e tutupu i totonu o Samoa. Se manue le maua fo i se pensini e ola ia matou ta vale. Ua matou no nofo ai i maota ma lawa matangofie. Ma matou tie ma whaalue i ta vale au le lei. Whaafetai Samoa o loa lala ma papa au i fafo. Lea ua maua tonu. E tu ia le nganga o le fionga le li palemia. O lo tau mawhai e toto ai le fatu i totonu o loto ma nganga o te tai o Samoa e amana ia tangata. So se tangata. Le ngata i tangata i totonu o le tātou o tunu. A o Samoa malona mamalu o lo ta se i atunu i fafo. Ona o lana sa ilinga malo. E le mawhai ona toe nā tia le nā mea. Le foi o sau do le fionga le li parimia. E le toe mawhai e le malo na toe whaia tō tasi na o na ia. Ma amo tō tasi se avenga. Na te whaava noa au wala le lei e whaatino ai le whasoaswani. Ai tu watu fo i le atunu. Ina ia tātou pulu 5 whaatasi ma tātou ngālu lue whaatasi i tu tino uma o le malo. E au fia ai ma tau au o tangata lau tele e tau wala mai pulenga mamalu o li im whai pule o i tu malo. Ai a le ngā luenga pa ia. Le ainga sa le vi, ma le pito la au e whaado no manu ai. Le au whai ngā luenga tu tofia le atua i whata whai tauranga i fia. Le tā whatolu nao malo. Le au apa mai i ai le fionga le li pāle mia e amana i ai i tātou. Amana i ai tangata. Amana i ai fo i ma Samoa lo lala ma papa au i fafo. Mai le tāpunia lava le avanoa. E tui pea ma tui pea. Se i o mai le tai au. E matala i asenga ma maua le lua vai tolu. E tafi e sea ai. Ma whaasolo muli tu la fono leanga o whanua ma suafa. Ma le whaam sinonga Samoa. Ina ia aua ne i lua ni ulu o le whaam sinonga. Ma toi fo i e whao ngā le whawai o le awhi se lau valu sifuru ma le tasi. Ina ia aua ne i masaa le toto Samoa. I nei tu ainga tu la fono whaavale valea. E le se le upu le nā. E le ngata fo i le nā. Ina ia mawhai ai. O na tafi e sea. Nisi tu la fono ua pui ai. Ma tā mau ai. Ma ua tā fiofia ai le saolotonga o Samoa i lana ai a tatau. E mawhai ai o na pālota atu i fafo. Ma le awa noa ma le lao le lei. Whao ngā ai le ana ai a tatau.
e palo tātou ai I fafo sui. Mata I tai o Samoa, ma lona lava I tū malo. Tā ua ia o le nāwaenga. Ona tātou o mai lea e tā walunga. E le mata upu e pei ona longo ai Samoa I le astona ina se I mawai atu nei. I le mātala noanga masetasi o tamali I longa foi. I ona to mai, o lo o mawhai, o na whaulu fale mai ai, ma le saunga le mū, ia o loa lo tātou atu nu. Ai maise lava, o le o loa lea o le talo. Le fionga ia salama tua, kome la wano. Ia, stasi fo I e whaile ona le isene malona to mai I mea nei o whea avea I ina o uta, whaulu fale ma whaulu fafo uta. Lea la ua au mai le container mua le malo. E tawala mai I lana fisoswadi I le whaatawina o talo le au whai whaatoanga. Amana I ai fo I lea le matanga luenga o whai ngā Faiva ma whaatoanga po le MAF, Ministry of Fishery and Agriculture. Ministry of SROS, Scientific Research in Samoa. O mori atu le nganga whaafitai. O le astona o le aso nei, o le wakilia mai tua le tātou container talo le nā, ia ma o le a palasi mai I le tu o mangele, I le tuatusi le nei. Limas Fulmalitolu Tidal Road. Limas Fulmalitolu Tidal Road, ia ma o ina I le awala lea anga I atu I malai ola mga whanga, I le whai malai ola mga whanga. O leisi tu awala I leisi pitolo, I le kāpaka te le male whale ia tele lava. O ina, o le a whilo I le atunu uma I ma o nei le fionga salama tua la wano, ia whapea I le atau o savea, o le atau tele nisi o whai au mai ka le si o le anga I atu, le mamalu o le atunu uma le au whai pisi nisi la iti, ia, o le awa noa le nā o le tala I le tātou container, matufi tau whao Samoa, directly to the hands of the people rather than to the Indians and to the Chinese shops. You know, nā lala tātou whilo ai. Ia mamau ai fo leo lau pepatalo, luas fulu pepatalo, limas fulu pepatalo, fitu se fulu, ma le pepatalo e se lau luas se fulu tā la. Ia tātou tuli ma mata tuina lea wha manuanga. Ia o lea la o tau nuu mai I nei, sau sao lava I lima o Samoa, ia matu I nātu sao I lima o lea tu nuu. Anga I mai la ia lea, tātou whaatau wina ma lea nganga whiwhia ma lea nganga whaafitai. Tele I tu malo, ioe, ai mawhawhau wau talo ia na sau lela sau nei. Io isi talo na mai whai, leo whai whaato anga mai sala whai. Nisi o talo ia na sau mai whaato anga mai e le motu I tu mua, e o le atu ale pata, wha solo mai si umu ma le atu le whanga, wha solo mai I ngā ngaifo le vau, o sa matau ma whala la tai, o le ano a maa, tasi le ano whanga e tele le talo le lei o lo sawai, o lo ui tu malo, iwa. Na sa whai au whakoanga ma kile au kalu e la umai le makiki. Na tau te whaalongo longo, ia ipa au whaamatala I nā tu. Ia, e o foi lai tu tonu o I tu malo, o nuu tu taulanga, I tu malo ia tu taulanga. Tele le talo le lei e sau mai I whaleata, tele le talo le lei e sau mai I le whale vai maunga. Ioe, tua pā ia o vai vaseuta, mangiangi, motaa, vai ala, ia walato tala loa uma e ngā lulue e atu I tua I whanua na. Whape nā fo I le anga I mai lea solo, eva, fusi, ia masalua fata. Male anga I atu I tua I sifo I o nuu I sauni atu ma sola ua. Se vava aila ye. So, let's be part of this and partake in the first ever container from Samoa. Direct from the government and the Department of SROSH
or the scientific research, and also the Department of Math, Ministry of Fishery and Agriculture. O le a iai fo I nā. Ia ma le tātou aupu e ata a le Radio Samoa. E live ai le tātou polo kalambe mai I nā. Tu ina atu se I sile fo I ai le fionga le pāle mia ma le kāpeneta ma le au whai whāto anga I Samoa. O ai tangata ia e whaia le ngā luenga I nei. Ia tātou whelua ia I nā. E alu ale nei vai aso o longo atu pea. Whawhia inga ma e kalesia. Umantal no atu fo I le fionga. Ia pātele Father Michael Anderman. Ia ma le kalesia katoliko. Whapena fo I ona tala no atu fo I sui o isi e kalesia le fionga. Le sunga ia karima. Ia ma le tele. Ala fo I whaafonga mai ia. Le fono a whaiwhe au so whaatasi e Samoa. Ia. Ai a le fono fau a fiu mai, ia, watu se pepatalo. A vea le nei awa noa, e whaamaise atu ai I le fionga I le minsta o Talonga. I le fionga ia Honourable Seu Amuli, Fasi Toma, o le wala aupa ia le atua I lona whaletua. Le tausi alii, ia mao le tinao le tu malo, ia ona o le wala au a le atua. Ele ai seisi e whaatafa ai matu ma te tee I ai. Whapena foi I le whaafonga mai o tātou uso I le motu tua oi o tātou uso ma ainga tu ofe. Tutuila ma manua le wala au po ia fo ia le atua. Ona ua whaamanawa I ngā luenga a se tasi sa avea makovana o le malo tutuila ma manua I pae inga ua tuana iatu le fionga ia lolo molinga po le fionga fo ia le talu lo awaia tu iai ia lo tātou pāle mia. Ia, ai mai se fo I. O ainga o wō mai masani. O lau emaili ma lau telefoni. Ua matua pāpā tutu I le tele o I lātou. O lo wala au mai le fia maua o se lātou wāwanoa. E fia moli mauai. I le aso o ma le peau wha mawai, le family service o le mātou tina peleina I a le urua I alii, so alo la whaitele, wha pale mata o le alofa tu manu vau la vea. I le aso whareile o le vai aso fau. Ia o le tele o nei mautangata, mātou tele so tino so toto. Aua mātou so tino ma so toto, ona ua so tina. O I lātou o nisi sa o tau wina, le afe ma afe o I lātou, I le ono sfulma le ono tau sanga, o tau tua lo mātou tina, e tasi lava lana ngā luenga, mai lava I lona talavau o se tamai tai, se iau o mai ina ua whamanawa I le atua, I le ono sfulma le ono o tau sanga, o tau tua o se whaia onga. Le upu masani le nā o le mātou tina. There is no greater calling than to be called a teacher. Nei seisi walaunga sili atu. Ona tā ua I lona loto, malona mawhau, malona o langa atoa. Nai lo le wala awina o se tasi e avea o se whaia onga. Le whaia onga e tapena ai le numanai. E tapena ai mawhau. E tapena ai tomai. E tapena ai foi le loto I whale. O tā I tai o Samoa mo lumanai manuia mo atai au. Ya, alo whamai le tua. Vai lua tusa so tātou manuia ma tai atu iai le soifua o le atu nuu I le aso atai au ma lewa yaso. Ya a o tau sa ili maini a wanoa o nisi foi. O e na ulu fale ma ulu fafo. I le fale a onga ma le potu a onga a le olo matua lo mātou tina. I le tele o tausanga ua mawai. O le maari o le tala I le mātou tina. E whapea. Our mama was a woman of faith, a beacon of hope and forgiveness that inspired and carved inspirations in the hearts and minds of her students and teachers alike.
The measure of her success as a teacher was never anything about monetary gain, but how many students that she taught and prepared graduated and went on to serve the people of Samoa, civil societies and communities in whatever capacity and knowledge they were equipped with. And that was her success story. Ole, o se tala o se whaparuanga e winga i le ngaru mātutina. Ele i fua ina ini tupe maua mai po sona tutongi. Ai sa fua le manuia o lana tautua o se whaiaonga. I lona ta pena ina o loto maanganga, o fatu ma mafau o na urufale ma urufafo o lana potu aonga i le tele o nei tausanga. E tāpena inai i lātou. E o atu manei anga waa. Ina ia tautua i o lātou wainga. Tautua i le kalesia. Tautua i le nuu. Tautua i tangata lau tele. I so se atu nuu. Ia ma so se whaalapur potonga. Sa o atu i ai. Lo lātou malosi. Ia whapea fo i o lātou to mai nā o awina mai i le tina o le ainga. Donald Trump and the U.S. claims that they have won the war in Iran. Fe mai Donald Trump ua manua lo le taua. Peitai. O le fesiri. Ai se a lava la ua le mwhaiona tatala le Strait I Hormuz. La lava e tapunia le teimile nei. The war is out of control and Trump does not know how to control this now. Luia Samoa, whamangalo se leo le wauna, whailoai i le o ngā tutonu ngā le mū o le nei vai aso i le aso a tai au. Manuia lunga le ala tele, tau mawhitanga matali ngā sua, whapea fo i yosi ngā taulanga, tō whawhama le atua, ala whai whanunga le nei le aso a tai au. Momoli la au I whonga a, whaasui fuia ma ia manuia lo tātou tunu.